Sana sami ngifuna ukukutshela ukuthi like mina mangiqeda ukulala nawe like khona izinto engiyibonayo ebusuku ukuthi ezikho right like and lento le ayingiphathisha bayasho ukuthi lo muntu engilala naye uyongifakela ipoko nani like yazi iphuthu umntala like nokuthi mangilele ebusuku ngizwa ama voice uyawazama ungalali naye ukubona ukuthi into zakhona uzozibona yes aziveli mangingalalanga naye maka once ngaqala ngalala ngiyaphe okay why esikhathini esiningi mangiqala ngiapproach ngikubuza ukuthi why mangilele nawe ngibona izinto ekanje uhlezi ngivala ungafuni ukuthi sikhulume ngoba ngifuna ubona into zakithi ezakithi phela sibhekane nami hayi wena yes decide ukubhalela le show. Hey yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Wampete Ujabu, bringing umuntu wakhe uMusa. Let's get into it. Sanibonani ngekama nguJabu so ngize la kule show ukuzoconfront umuntu wami ukuthi cause umuntu osebenzisa imithi. So mangileli naye nje lo muntu lo ebusuku khona izinto engibona ezingekho right which is into engangiphathi sharp le. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, Wampete Ujabu nomuntu wakhe uMusa, alright? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, yamazi lo bhuti ngihamba naye. Yebo ngiyamazi. Ubani? Umuntu wami. Umuntu wakho. Angitshele ngaye umuntu wakho. Umuntu onjani? Unomoya ophansi, umuntu okhulumayo, uhamba nje. Yeah. Mina isikhathi singanani njalo? Sina 4 years. 4 years. Yebo. Yini oyithanda ngayo uJabu? Ngithanda ukuthi uyangihlonipha, kangishaya, kangihlukumezi, unempatho. Okay, nihlala nonke? Cha, savakashelana. Oh, okay, nahlangana phi? Sahlangana eBoxer. eBoxer. Oh, okay. Uyazi uchuzeleni kule show? Cha ngazi ngimangele nami. Okay, vele wamlandela nje. Ngivele ngamlandela, ngathi sande khona le mali siyekhona. Oh, okay. Jabu angitshela ngomuntu wakho? Yeah, khotman nami ya umuntu wamfele yena umuntu osharp uyahlonipha like nasendlini mangimvakashele ngihlezi ngimthola phekile so nje hayi umuntu osharp maka khona lento lengangiphathi sharp engifuna ukuthi I confirm ngingazi ukuthi uzovuma kanjani na. Okay, nakunankinga ungamazisa ukuthi umziseleni kushow. Sawubona sithanda sami. Yini? Ngiyaphila. Sana sami ngifuna ukukutshela ukuthi like mina mangiqeda ukulala nawe like khona izinto engiyibonayo ebusuku ukuthi ezikho right like and lento le ayingiphathi sharp. Into esifana nani lezo? Uyazi ukuthi nawe umuntu ukuthi usebenzisa imithi. Imithi ngiyawusebenzisa ngiyazi ukuthi ngisiza abantu. Yes, ngiyazi mara manje mina why lento ishaya mina. Yakunento ekushayayo mhlawumbe into zakini ozibonayo. Ayikho leyo because every time mangilele nawe mangisekhaya ngright mangifika la eJardin ngiyabheka. Ucela nini ukuyibona lento le after le 4 years? After boma 3 to 4 months isigiyaza so ukuthi nje bengisaba ukutshela. Manje wayebongangitsheli kahle endlini wayengiletha la. Eish. Ngisho ukuthi why mara like bengifuna nje uconfirm because ayikho into engizoyiconfirm mina ngizoyivuma because umuthi angiyisebenzisa imithi ngiyisebenzisa yile ngilapha ngaye abantu asimithi yokuganga nawe uyazi but mina khona izinto engiyibona ezingekho sharp asihlangananga nami lezo zinto lezo mhlawumbe kanjani kusho ukuthi mina ngiphuma ukuthi ugeza angifuni because ubona into ezinjani kanjani like yazi iphuthu umntala like nokuthi mangilele ebusuku ngizwa ama voice amabhodo like inhlanhla kwakhe mouse mongekho wakhe awuziboni zonke lezo zinto so uzibona maso maybe uyontorile because of afuna ukuthi ngimthande kakhulu because nami sometimes mangiye emuntwini unokungitshela ukuthi umfazi wakho uyoyenza into kanje na kanje na kanje awusokuhambela abantu manje cha obvious angithi bengifuna ukuyohlola ukuthi nami izinto engiyibonayo so bayasho ukuthi lezo zinto ngithatha kuwo ayikho lento leyo nginamuthi engisebenzisayo mina bakutshela nje bayasho ukuthi ukhona bathina abantu nje ubelieve abantu bayaxabanisa vele kusho ukuthi abasayithandi lento esiyenza so kusho ukuthi lento engizibonayo lezi zinto engiyibonayo akusizo hayi bona nje batheni maye ebantwini bayasho ukuthi lo muntu engilala naye uyongifakela ipoko nani ha ipoko ngiyithathaphi
Ngawu osebenza Hayi ngaba. angisanganele uyangihlanyela phela manje. Uyangihlanyela. Angihlanyeli mara into ukuthi bayangitshela. Uzongitshela ngeibhoko. Ibhoko engisithathapi. Bafethu mina Ubona nje into zakho mina nje angihlangani nokuganga. Mina ngilapha abantu ngathwasa mina ngiyasiza ngisiza nje abantu. Ushabo bani? Bona labantu engibahamba. Hayi yikho nje lento leyo. Bayangihlanyela nalabo bantu batshela bayangisanganela. Mina ngicabanga ukuthi siqede lento mina ngisakufuni. Awusangifuni uzobona ke awuzofika ngo12 uzosingenela ngo12 o'clock plus uyangazi ke mina ngumuntu wakho uzosingenela asazi njengoba ungasangifuni ngifuna ukubona ukuthi uzophela ungangifuni so right asazi akunala uyakhona hayi ohlala la mina ngiyahamba ngokubeka uthi waye ungasamfuni usisi ngisamfuni for zona lezi zinto ezemithi zona lezi kuphela kulezo zinto lezo angithi bongazi ukuthi umuntu akusebenzisa imithi kulapha abantu ungitshelile makabe ngingazi ukuthi imithi yakhe izoshamela because nakho izoma kufeka isiphandla awubelieve kanjani isiphandle sasekhaya uyabo ukuthi uyabelieve lapho shuthi mara imithi nawe nje asihlukani angeke nje asihlukani ngeke sihlukane okay why mina ngibona izinto ezingekho sharp angifuni ukuthi sihlukane angeke nje ngoba ngiyokuphile ngaphandle kwami into yaziyo nawe leyo uyazi ukuthi nje ngiyokuphile ngaphandle kwami manje uthini ngane into ayishoyo ukuthi ubona izinto makaqeda ukulala nawe ayikho lento la ibonayo angazi ukuthi ubonani ke mhlawumbe kuyizinto asithola la yakhona ngithi uyasho ukuthi uyaphuma nginokumtshela ukuthi yazi mama nginokungalali la angikhuthazele uyangikhuthaza ngakhona lamadlozi ami phela lawo yabo ane ngahlala ngavakela mina ngisakhoni angisazi ukuthi ne ngahlala bangafiki ebusuku kusho ukuthi khona into yenzayo nawe ukuzibona lezi zinto ngoba mangaba ugange ngeke uzibone vele yini uyaganga uyamchithela usisi lutho uyazi ukuthi ngithanda yena ayi1 ngizivele zize nje kuphela izinto zakhona monala kwakhe ziyayifikela nje mangubo kwakhe ngiyaphetha bese wathini kuye mawucala ukuyibona lento leyo uyawakhuluma naye wamtshela ukuthi ngabona into eso ngizama ukumbeka phansi mangicala ngena kuleyo topic uyangivimba hayi akusisikhathi sokukhuluma ngalezo zinto lana Jabu usibheke impilo siye phambili each and every time angena kuleyo topic uyangivala uyasho ukuthi protect into zakhona yes yikho uyazivikela yebo yikho ngicine ngibhalela le show so wena manje each and every time angithi sakhuluma mina na ngimtshela ukuthi mfethu yazi khona izinto ekanje ukuthi ngiyazibona zikho sharp every time angiceda ukulala nawe mawuceda ukulala naye kuphela yes esikhathi uyawazama ungalali naye ukubona ukuthi into zakhona uzozibona yes aziveli mangalalanga naye maka once ngaqala ngalala ngiyabheka ayikho lento ikhulumayo yasangana wena mhlawumbe soyahlanga ngizokuphahlela ebusuku ikhona ngizokuphahlela nje ngizokufaka lapha ebugomeni lami ngokuphahlela yes uzobona kahle ke uyayiphika into eshoyo nje lento ayishoyo ubona nje into zakubo awukazi wozama ukuthi ukhethinge cha lutho ngoba ngiyazi ukuthi uyangithanda vele amsebenzisela ngomuthi uthathani angimsebenzisa ngomuthi mina ngicabanga ukuthi ngidlisiwe lapho ngisobani uyidlele uwephelo sebenzisa imithi why each and every time vele mangifika uyazi ukuthi ngisebenza ngawo nje mara manje ukuthi uyazi ukuthi ngisebenza ngawo into yami ngathwasa ngumntana edlozi phela mina ngiyaphilisa mara mina sengikhathele namathwasa lapha kwami ngithi uyazi athwasayo manje imithi buyaphi lapha ngoba mina ngilapha abantu mara mina sengikhathele wena uhlangana emithini yami ayifaki imithi yami wena so ukhathela ukakhathali awukakhathali nje impela ngoba uyindawo owami till death do us apart awuhambi nje wawuthi akahambi uyala uthi ahlukane nawe because ufuna ukunyekela into engekho ayashutha ayikho lento ahlukane nami manithanda nami eniveni ihlukanele hayi ngenxa yokuthi angilethe kuma show akhuluma into engazazi ngami mara sikhona angithi mina ngiprovile manje ungamsiza ngani ngalento azibonayo ngoba wena umshunqisi azama ukulala ngizomgeza umfaka nje ebhavi okay why esikhathini esiningi mangiqala ngiapproacha ngikubuza ukuthi why mangilele nawe ngibona izinto ekanje uhlezi ungivala ungafuni ukuthi sikhulume ngoba ngifuna ubona into zakithi phela sibhekane nami hayi wena decide ukubhalela le show hayi maka uyindawo baba ngiyakuzwa ngiyasikhala sakho maka uhambi mina ngikhathalanga mina sengikhathele manje mawuthi into zakini wayizibona we angithi ufika angithi akalobolanga amadlozi awamazi manje uyashimanga lobola maka ngalobola athi ubona ibhoko ubhuti ubona ibhoko hayi akabona ibhoko ubona amadlozi wakithi azikho ibhoko nje lapha ngakeyisa nje ukubonisa akunayo ibhoko lapha wena ngeke uzibone because awulali naye ngithi mina engilala naye ime ngiyibona amadlozi amakuthandile ingakho wabona ebusuku yika kuthusa ayakuthusa uyathuka
ngahlala kanjani ngingathandile kusho uyabo kuthande ngusayandawo ngoba kuthandile wena nje awuyindawo wena ukhethwe yini maka mina ngikhathele yini uzibona emaphupheni kuphela lento lezo uzibona emaphupheni nangemiqabango like amabhodo okukhala yonke into mangiceda ukucima isibali like ngiyabheka yahlangana nje angi-understand nomzimba ngiyakhathala utshwala uzokwazi ukulala ngizokucelela igodins hayi mele uqale ukuphuza utshwala uzokwazi ukulala ngoba mina nje awuyindawo baba wena wami ukhethwe idlozi lelo libone ebusuku lingakuthusi lizokujwayela mase uyenza into right mase uyile kithi wangithatha kahle ngomthetho mina seng-right cause mina ngikhathe for 4 years ngibonana nezinto ngokulisho lokwami ngoba nje ukhathele akayindawo baba akahambi for 4 years uma uyikhulumela uyayiculela miyekela uyashutha ngeke ayindawo akahambi akayindawo nje uzobelapha nje manje mina ngiyakhathala mina uzozizela athi ukhathele mosukubona lento azibona uyakhuluma nje uma uyakhuluma ubona amakhamera ngisho ubona nje ikhamera uma uyasho for 4 years maripoko for 4 years awuhambi mina 4 years ubekezela isikhathi esingaka 4 years yonke ngabhuti each and every time angimbuza ukuthi mfethu why mina ngibona izinto uhlezi angivala yikho ngibizile today still akafuni ukuconfess ukuthi kwenza namanje uyala ukuthi wena ucabanga ukuthi yini engake ekhoza yonke lento leyo uyasho ukuthi kusebenzile mina ngibona kanjalo ukuthi ungisebenzile but because sonke lesikhathi bengingaziboni waye mangihlangana naye and umuntu ukuthi vele usebenza ngamakhashakhash so kumele confirm yena ukuthi uyayenza so makala hayi kushuthi angisazi angeke ngivume mina into engayazi ngeke ungivumise nje into engekho wena umuntu wami siyathandana wena ubona abantu bakithi ubona amadlozi amanye akahlala ngifika azongibona ebusuku phela ayavakasha angithi ayakuthola ahlala kanjani ungawaboni engakakuthusa ngoba wakwazi angikubikanga phela emadlozini ngoba awukangithathi mara ipoko hayi akusona isipoko mina ngikhala ngesipoko lesengihlezi ngisibona asekho asisipoko wena ukhaliswa isipoko lesengihlezi ngisibona khona nje isipokonyana nje esikhona lapha kwakhe ezikhona asikho yi1 C1 lesengihlezi ngisibona yes uyahlanya shem ngizongilethela amakhamera uzongitshela lo msangano uyahlanya nje impela futhi nje ngesihlukane le ukhohlwe yini cha mina sengikhathele hayi manje wakhathala kusase mina sengikhathe for 4 years hayi yangikhaliza yabona le 4 years uyophumula ethuleni hayi yangikhaliza uyophumula ethuleni ngoba manje nje mina nawe nje sinje ngeke nje uhambe leyo angivumi shuthi kumele uthole inyanga ke ezoyenza ukuthi nana besho ngiyazihamba inyanga yizo zinto yabona yibo bakunika imithi eronke ubone ngathi ngiyakufebela ngisebenzisela imithi yabona songikhulumisa nento engekho manje mara mangilele nawe kuvela ipoko akunayo ipoko next ubona amadlozi wakithi ngeke uhlala ungaphuphi kabi wena ufunani mangithola umsebenzi uyashabalala ezandleni zami nomsebenzi awutholi kahle next uyashuthi unebhadi kahle ulethe ibhadi kimi mina ngazi ngoba mina ngiphumelele hayi cha ngazi maka mina futhi into engayisho umzise kule show umtshotsho ukhathele ngikhathele awusamfuni akayindawo lo angisamfuni awusamfuni ngendaba ukuthi ubona ibhoko kwakhe noma awusamfuni uthanda lisekho hayi uthanda lisekho nalendaba yayini ibhoko sekuphelile because inyanga zangitshela ukuthi umuntu ongithakatha uhamba inyanga lo muntu maka nawe usebenzisa imithi mina ngisebenzisa imithi ngiphilisa abantu ngomithi maka le ibhoko lezi ngisebenzisa imithi akunayo ibhoko oyibonayo ubona amadlozi akithi wena phela wakwazi awubona ukuthi wamela umphi space sakhe ahlale ayi1 azibone ukuthi akahambi ngimthanda kangaka ibhoko ukuthi mhlawumbe angasaziboni ngiyamthanda lo muntu lo ngishilo ngathi ngizomshunqisela nami ngiyamthanda ngimfake ebhavini ageze uzokhona ukumsiza uyangithanda makuthi ufuna ukungiyeka uthando lukhona maka ngifuna ukuthi sibe separate because mangilala nawe ngizokushunqisela ngikufake ebhavini uthi ukugeza kancane uphaphama sibone ke kusinekulale what if usifaka kokugcina leso spoko kunilungelo asikho isipoko uyasukela uke wazama ukugezisa uke wazama ngiyafaka angikuhlazi maka into enzakala ngiyahlaza ayikho lonto into enzakala ayikho into ekhulumayo sithando sami ngisebenzisa imithi mina uyayisebenzisa so ukuthi nje awufune kodwa mina nje into engizoyisho nje ngizogcina ngokuyisho ukuthi ngizokuyenzela umshunqiso ngikufaka ebhavini ugeza isolution onayo le ukuthi simsize nginayo leyo ngoba phela ngingekazange noma ngazama kungiyeka ngeke iyenzeke leyo owami lo muntu lo kuzenzakalani mangakuyeka maka nganye mhlawumbe ngagula ngekhanda ukuthi angahlanya ngahlanya nje impela
adobhe namaphepha akhuluma so ngiyasho ukuthi like imithi khona wazi kanjani ukuthi mangizohlukana naye angithi ngiyazi mina ngazi into zami hayi zomuthi ngazi into zami angithweni ukheso idlozi lami lizokukwatela phela nayo likushaya likuphanishe hayi cha mina sengikhathele hayi asazi soke sibona uthini Jabu uyaqhubeka nomjolo wakho mina nosisi sengiright alright uyaqhubeka vele uthi uyamyeka ngiyamyeka nje hayi asikhuluma nabo balungu hayi mina sengikhathele mazise ukuthi mtsho ukuthi awusamfuni mfethu mina ngisakufuna ayikho lento leyo like serious angeke ngiseza yabona noma ngihamba la after so many years ngicela nempahla zami ngicela yonke into yami hayi anginempahla ozoyithola ayikho into ozoyithola awuyindawo nje wena kanjani kahle nje ngithi angivumi hayi wena uzosala nesipoko sakini yazi ibhuti nalesipoko lesebusuku makangekho sinokungilala hayibo sinokungilala sokumele mayingenzeni bekezelele ingakho ngasavuki lento yakhe ebusuku uyabona ulala ngesipoko sami ipoko zakho sezala mina hawu uyangisukela ayikho nje leyo manje mina kumele ngibekezelele lokho sekulala uyavuma na usikulala ngizoyenzani because angisiboni ngizwa ngeke uzongibonisa sona lesipoko namhlanje angilali nje impela uzongibonisa ngiphuza nje mangifika lapha mina ngikhathele bhuti angisafuni makasale awuyikwathi namhlanje angiyi ngiyakithi awufuna usizo kuye utaxis hayi usizo right ngizoya komunye umuntu ngathi kahle umuntu wami ngibona ngathi bamphambanisile bhuti ngathi akasekho right ngathi awusekho right safuni next awusafuni next ehlangana nami soke sibone ukuthi uzogcina bani okay yeah ne so right. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe and share. We out.